Hello linjani salibonani bangani bami lina babukeli kuzindana zonke likusho mina lomathelela ke uCline umfana kaNyoni sesikhona lihlala likhuluma ngaye lapha nje libona liya discussa ngaye lehlwa nomthele drink umnyothembisa Zuzu umfana seyifuna enye drink phela uzame labanye ke lizame ukuthi lithi okuncane ukutholeyo limjikele uzuhlelo lephambili so iqanda phela kathi yabona lapha ebusuku so noma kumele ngawulele kodwa sila namhlanje Friday kunjena nje yayinjani ki Africa Day noma kwezolo bekunjani abantu likhona mina bengisitholotho kuthange la izolo ngabona abantu abahle kakhulu eChurch amajwane hayi bangabantu abahle so ngambuza ukuthi why amajwane bebulalana kangaka uthoke yachaywana ngasenjela ukuthi hayi lo phela ufuna ukuzizwa ulenkani ethemba ukuthi ubhotshele emgwaqweni ngoba bengitshela khona so hayi amadoda la next man Johani Mpofu kunjani uJohani Mpofu yenya kubingelela use South Africa entemba uphilile ke Johani uthi chisa kumnyaka ka 1999 silungiselela ke umnyaka lo kuthiwa ke imillennium ubana ke umhlaba uyachabalala kodwa ke uGladys umntwana omhloko wamagama uGladys wantela wathi ke kuthiwa siyakufa ama-Freemasons azakuwa abazala kwasevele bese Britain so babemthumela imali ngahamba khona lendlini yangakibo asehlala khona indlu yakho nayisesentshi sayakhiwa endaweni okuthiwa kusemaHatchula saba sonke ke lapha lo Gladys ngimthanda ke lo mntwana chisa kodwa umntwana ke wayesala lokuthi ke semacansini idonselayo kwaze kwafika uDisemba samelela ke unyaka omutsha sinxa sifa kumele sibe sobabili ngeyi31 wayengitshelile ke lo mntwana ukuthi ke kasakathindwe indoda njalo ke ufuna umqedwe ubuntwana mhla uvuka ku2000 so ngaleyo langa kwalungisa ngoba kuhle mina lami ngazichake umuntu vele ongazakathintana lo wesifazana mina by then I was 23 she was 18 mina ngakhuluma lamuthi vele sizafundisana lafika ke day yangikhona kodwa ngangikwazi ngase ngeke ngaba busy phandle lapha kancane yebo baba sahlalele endlini sajayiva wangani wami basichiya khona ngale ngibo uthi nilale ngibo ngoba ke lo anti wangikhona wayebuyile wavalelisa amasinyana wahle wahamba uthi ufuna ukuya endlini uyesaba ukuthi umhlaba la uyabhidlika umntwana saqabutshana sakhisana senza yonke into yakhona ayingethu sachisa yongani lokuyi experience anyana lo mntwana lendlela embamba ngayo njengomuntu oqasayo ngabe siyale abe ngathola ukuthi ngiyangena nje ngigijima la nxa ke wazama ukuthi abangumsindi engani uyaqalisa oba umsindi engani uyaklabalala kodwa ngabona umuntu ozenzisayo into le yandithena into ngiqeda lapho ke ngisukuma nje ngingani nyathi ngihlikihle kanti umntwana lo kule tishwanyana lithweleyo leli thishu lale tomato sauce ngimbona uyazihlikihla ngapha uthi sungiqeda untwana uzanithatha yini Gladys wenza umntwana umuntu ethisa kahle ngabona ngabantu lokho awulangqondo ngicela njalo ingoma ethi Sweet My Baby ingoma engithandayo hey Johani Mpofu hey sisi olapho ukuthi ubona ngalo ukuthi ubleedile bamqede untwana hayi badoda hey Shalungu my baby, oh sweetie my baby, you will always be my baby, oh sweetie mama, my love sister and the marenke, man peta when I feel like I never thought yeah, aba mama bani mana ke thought yeah, the majita so I keep my follow, never felt any of the look polo, yeah my love me to put the my chalet, nakajoni satandana ngitibone emehlweni bekudela ukukubukela my darling
madaleng emadaleng sini madaleng ngiyangithambi kipiki wena yingamana wesibambana angithwa mkhubaza madaleng sini madaleng ezwa Oh sweetie my baby, baby, baby Uzohlalungu my baby, baby, baby Oh sweetie my baby, baby, baby You will always be my baby, baby, baby Oh sweetie my baby, baby, baby Twalisela bolo vikasi baby, baby, baby Sweetie my baby usithi wakho ke awushake 10-0 bonisa ke thuma abantu ke ligazi ubona ke umqedile ubuntwana uzantobula yini isithando sami njalo ubona ukuthi ungoqedile ubuntwana bami ujwayele bobo uthi vela samthibanga sangathapha phansi msekoli manje sabonga Joan Mpo ay gender ka Eva le ya manga at times now nge uthando njani Thando Majoni uthi bekumnyaka ka 2007 labe ngihamba ke lejaka lami umkami i-best friend yami waye yonke into kimi ke chisa lapha ngikhoma ke uMofat uNdlovu sasidriver ke silobhekise ekhaya wayehambile sayathenga izinto ke eMessina besihamba ke imoto laphana ke imoto yethu ehamba ngayo ke iBMW sabuya ke kuhle sixoxa ngokuthi simele siqale ukwakha ke umuzi ngoba silabantwana ababili sicabanga ukuthi senzeni into bese sidula ke eZimbabwe sathenga izinto ke eMessina sesibuya ekhaya waqala wakwamisa imota wathi usafuna ukuchama wachama lami ngasikhulula sabuyela emoteni sabuya sihamba sijala ingoma sisijabulela idonki yathutsha asikwazi ukuthi iyavela ngapi imota ke ukhanya wayegijima ke imota nacha ke ya overturn ngikhumbula nje irawunda ke emoyeni esithi bhebi safa imota nahamba yaze yawela ke phansi wase siyaphuma yena imota leyana emoteni wacha ke ngekhanda edwaleni wakhuluma lami ngimuzwe emoteni ekhuluma lapha nesithi ngicela uzongincedisa ngizobuhlungu sengilimele lapha sengilimele mina khona lapha ngibanjiwe emoteni sengilimele inyawo sengiwelwe injini waphela ngimuzwe ekhuluma lami phakathi kwabuya abantu begcwele khonapho bafika batshontsha wonke amagroceries lawo besisearcha and I could feel it umuntu embambe ngisearch imali nani khonapho ngabo 3 mini kodwa ngendlela esezwayo ngathwalwa ke laphana sengisiswa eGwanda siyeGwanda ngabiswa ke eUPH lapho ke umkama bahle bakhuluma ukuthi ke uhlowa phelela khonapho mina ke ngale malachisa vele ngimanxeba kodwa ngiyaphila ngikhala abantu abethu ngiyamkhumbula ke uMofati lapha lele khona dlala ngokuthula somoya wami ngiyawuthanda sithandana uhlala nguthanda la sathembisana ukuthi sofa silahlane mina ke wofanga kimi yaphila angisoze ngafa ngayenda ngihlalele kwamanje abantwana sebekhulile Mofati lapho khona sithando sami wakhangele indaba ezibuhlungu lezi ke uthi ngicela unjele ke ingoma uMofati wayengumuntu othanda ke ingoma eziningi ngihlanganisela ama-Soul Brothers yela ngutshele ke nale ngoma entempo ubona ke yiye ngakujabulisa sibona ingoma singayithola ne-Soul Brothers embona ngani ngakwenza ukuthi ke umkhumbule ukuthi somoya wakho xolisa umoya wami Soul Brothers.
yomhlaba impilo yomhlaba leyo xolisa umoya wakho siyajabula wesikhashana siphinde sikhale futhi Tula musukala ye Sula izinyembezi Xolisa umoya wakho siyajabula wesikhashana siphinde sikhale futhi Tula musukala ye Sula izinyembezi xolisa umoya wakho siyajabula wesikhashana siphinde sikhale futhi Tula musukala ye Sula izinyembezi xolisa umoya wakho Soul Brothers yes umlaleli wethu uthando sethemba bakhulisa abantwana mama aqhathekile ke umufathi lapha lele khona uza kubheka siyabonga hlelo ngisakhumbula yekela sephambili kwamanje nangu Kenny Moyo Kenny Moyo nyakubingelela kuthwani kunjani Kenny Moyo ukechisa ngihlane lo mntwana omuhle kuyothando futhi ngihlane lo mntwana omuhle ngomnyaka ka 2001 konke tuzathi nqobulayo umntwana emhlophe ke khathe sisithi ngama yellow bone ebesenza ke Bengoto eBeverly laphana ke enguBengthela umntwana lo sathandana ke vele nxa umkhangele ke wawubona ukuthi lapha ke ngithole ke inglosi ngokwayo wasuka lapha ke ngani yasebenzile eGwanda wabuya ke vele eGwanda kwelindanga wamfonela efonela kule line yangikhaya ukuthi siyahlangana ke eTown mina njengomuntu wayelami nje ngangisakhwatha zazachama part time lapha sahamba ukuthi sike sithandane sathenga ke sunflower chips laphana lakho konke ama drinks sagcina sesiya ke emovie sabukela imovie siqeda ke ukubukela imovie ithi labana ke sengihamba mina vele ngangitshele ngomama njengoba bothi vele ngaqala ukulala lenkazana ngingapreventanga ngamthatha ke kuhle safika ke eKasi sihlala ke eLobhengola West yena ngiba ku Selve 5 angena ke laphana komngani wami umakhelwane next door ngikhaya ukuthi ngithole hayi ngaliqoka sibili plastic yena wasithi ufuna ukugada phezulu ikugada laphana ngamuzwa ukuthi uyabamba sibamba into yami laphana yena wathi ayindlungisa ke plastic le ukuthi ingaphumi the kunjalo ke ngezwe ukuthi mani kuyathisa kumnandi kunjiyana ngithe ngiphuma lapho ngathola ke iplastic yami ivuthukile ikhondom livuthukile kusele irekeni yaphezulu kuphela ngapha konke ongasela lutho jeki sengihawula lapha ngathi kwenze njani wathi udouble leli condom dad but ngezwe inhliziyo yami ngitshela ukuthi kukhona kwenzayo kuthi wayisika ngozipho lakhe lana elalo so hayi uhlala ngamalanga amabili amathathu isisi khonapho ngagula man ngithe siyalo ukuchama kwabanzima ke chisa nanko ke umdala ngithathe ngise klinika kwatholakala ukuthi vele ngangithi ngihlezi ubona ndawo wami singcolile kungani ke ubudoda kodwa ke kungasobudoda ngayenza eklinika wafika ngitshela ubana ke ngile sifili so drop lawo
Lo mntwana mdala wathi ngithethe nga asokulwa lo mdala wami lokushisa. I was 20 and that girl was only 19 la esanda uqala umsebenzi. Ngathaya umdala wangixotsha endlini sithi kumele ngiphume wangihambisa eKami. Uyakwazi eKami lapha neKhefa kule clinic. Bafika bangichaya injection yakhona lana ngenza abalesiyezi ngalala ngaphosa ngafa kodwa ngasila ngibonga uNkulunkulu. Ngithi lapho khona nomntwana yamqamba ibizo lakhe akazi ukuthi uqeda kangaka ngesike yakho you swine. You can into engethi usumdala wayetshela ukuthi vele sengithethele HIV. Inhlanhla ke chisa ngemva kwe 3 years ngatesta ngathola kangilalutho. Seke lo nkosikazi nxa ngimtshela isitori sakho uyanhleka. Ungesaba ukubala ukuthi Ken Moyo. Yimi uKen Moyo ngowakhe. Ya Ken yamdukuzisi. Ngicela ke enye izingoma. Nxa ungantshela ke ingoma kaChico ubona bophetha nxa ikhona. Nansi. Nasikho. Ken Moyo. Yakudawula STD, STI.
ingoma ke mnandi ingoma yathi bola bophetse vela ke uChico Twala zama udinga ukuzwa ukuthi ke uDiya kunjani ngale kumamakhe nisizwa hayi ukuthi umfana uyaphika into enhle bathandekayo njalo sakhuluma ukuthi kuyamele incedise sakhuluma ukuthi kumele sibancedise sisizwa ke umamakhe lo mntwana phela umntwana nxa sephuma lapho uyabefuna ukuncediswa so sabe sicela ukuthi nxa sebephumile lesibhedlela sibancediseni siyabonga ku Gary Jackson Twala uthumele kwimbijana semnike sisi sithi usibuzele ukuthi umntwana unjani kodwa umntwana ngeke khuma lo mama uyaphika umntwana yebo mama ngiyaphila unjani uDiyakho hayi yebo ungcono hayi kwesifuna ukukubuza unjani kodwa akasakhala ebusuku hayi kasakhala uhlezi lapha sibili udlala amathoy kodwa inews ezimnandi lezi siyabonga usigcinele umfanethu lo usikhangelela umntwana lo mama ungadela ngithi hayi siyabonga lathi lemthandazo lesinikeza yona le support lesinikeza yona siyabonga hayi siyabonga thank you mama thank you ngiyabonga siyabonga siyabonga mnumzana Gary Jackson Twala bakubamnceda labo mama labana ke abanye lana yabazi lana ke group ka Faith Malinga siyabonga kakhulu right just a quick update ngakho lokhana ke bakithi I'll tell one thing nxa ulento kuthiwa kuloku number kuthiwa ku committed crime akwenzakali there and there ukuthi abantu banjani kuthiwe bopha umuntu amapholisa enza lokho ama investigations currently police are doing their investigations secondly umama lo mntwana basesibhedlela bangabopha umuntu bese besithini umama engafaka ama statement ayiwagcweleyo umntwana engachekwa ukuthi finally umntwana kuzaba njani kuye umntwana at the moment asiwazi first of all they will determine ama injuries akhe nxa kubhalwa whether kubhalwa idocket kubhalwa ukuthi ama injuries anganani so that labana abayenzileyo abalimaza umntwana bazabotshwa they will never get away with murder never get away with murder as long as siphila sikhona lina mphakathi uzulu wonke khona umntwana lwana ufuna justice for Diego give the police time they're investigating icala kaliphelanga silelusile we are monitoring everyone is monitoring this case everywhere even in South Africa they are monitoring this case alikapheli the mother and the child remain in hospital at the moment so therefore they cannot just conclude investigation but bopha umuntu anyone who is involved in imazeni umntwana whoever no matter ukuthi le power of authority enganani that person will be picked uzadotshwa lobe ngubani sonke we've got a duty as citizens as members of human race you've got a duty to protect the vulnerable you've got a duty to protect defenseless people so therefore ukuthula libukele is set a wrong precedent that I can do it and get away with it no we're not going to allow that lingavumi singavumini whether ngubani whether this violence or this injury orchestrated by whoever whether it's a head of state a president a footballer a musician a radio presenter a journalist whoever commits such heinous crime should never ever be let out so we'll get justice for Diako lingethuki lingajaki time is coming isikhathi siyabuya whether it takes 1 month 2 months 3 months we are monitoring people are monitoring the world is watching there's no way they can run but they can't hide whoever did that to a small boy a 4-year-old definitely that person deserves to be in prison we have done all our investigations as a journalist but imsebenzi omningi wamapolisa some of us don't have arresting powers but one thing we laid bare siyayivula indlubu ekhasini sibeke egcekeni this is what our job is to do ikwesikwenzayo and we've done that almost done that okunye which I didn't make here public okunye ngikwenzileyo engikutholileyo anzange ngifuna ukushiya ngapha ngoba kuyajeopardize ini investigations wait be patient time is coming lingamangali lingethuki so be patient okuqatheka umntana to heal angithi
Mr. Rice, unjani Mr. Rice Harris Hotels ngobulawayo businessman upromoter. Uthubukele siyabonga kakhulu Mr. Rice. Sesifuna ukuthi ke ubuye uzongena lapha ejogweni lethu lapha. Uyezwakhiwa. Thank you very much. Wathi siye phambili. Kuthiwani? Luto Bango. Kuthiwani ke lapho Luto Bango? My God, wasichaka esikhalanga. Wasichaka esikhalanga. Khona man. Translate ngithile Luto. Mahelikhali. Ngandlala mina ngiyasazi so ke lesi ngcono sinika udifa uBhango ngoba mbona ngokobhango la si translate lesi. Ngiboni lapha mana ngiqi sorry mama ngiyabuya kweLudo mana ngidinga lomunye umuntu ozayi translate kanje mama ekela ke mbale ke okwamanje okuthiwa senzeni impofu impofu futhi yathopa ke impofu namhla kunjani senzeni impofu ngiyakubingelela Chisa ke mina benginguSlend Girl ngomnyaka ka 2005 iqeda ke A-level yebo kambe bengakhekile lemzimbeni ngihlane lo bhuti wako Dube sathandana ke wabuya silozovela ngikhaya kodwa kaza ngakhiphe uma sawakhipha ke ukangaziwe 2005 laphana kunjalo ke samthanda leli jaha lako Dube balithanda ngikhaya umthembo sithembayo ngazala ke umntwana baze bababili ngo 2010 waqalisa ke body shaming engitshela ukuthi umzimba wami sengingani ngithiwa ngingulube esengitshela ukuthi ngindlovu ethina mina sengumkhulu kakhulu ibe engikhombisa vele ngangazi ukuthi ngicake kakhulu ngangicakile kodwa vele ngenele uba labantwana kodwa kwamzimba wami siba mkhulu ngazama ukuthi ngimslimele ngadli ngizibhanitsha kwaba nzima noslime kodwa vele angabi satisfied kade ngasenzisizwa amakhulu ukuthi vele kulomkazana ajola laye oluzwatu kankazana olude yilo lombruzi wahluphana lami ke sengichaya athi yena ke izidudla ziyamnukela Nkosi yami awu baba umuntu uvayile ke lo umuntu okodubo njalo wenza njalo ke 2011 hayi umama mazangcono ngichiyane laye ngoba wayesengichaye kakhulu ngangisaqinisela kodwa ngagcina hayi sengihamba ngehlukana la kanjalo ngazangabuya kundilandela ngazangathini ngathatha abantwana abachiya ngumama 2013 ngasebenza ke South Africa ngibhala ke incwadi ngikhumbula lapho engacha khona isicathulo ngiflathela ngomnyaka 2011 ngoMarch 13 shisa ke kunjena nje sengathola ke ubaba ondithandayo silomntwana ngithanda njalo umbiza 4x4 yakhe lundoda kade singumasaka khona lekhaya ibizo lethi masaka ngalizwa ngawo liyangichaza ngomunye umasaka la usekhaya kade esiwelisa inkomo wathatha ke omunye utitho iswebe onzima nezwa kuthiwa kwayifuna umgamla enhloka lo mama la swabaleka useyedwa lezi nsuku abantu abafunda segoli lapha ngile permit ngihlalele Chisa ngiyabonga kakhulu yimusenzeni impofu Dube wakhutha ke umfazi sehambile Dube nanga umfazi selenye indoda Dube uthi ngicela ke ingoma leyana ke nxa ungayithola ethi abafazi ababili ethanda waqabaza abanengi wasucithi nxa ngathola kombe ke ingoma zika Fred Gwala ngantholela uFred Gwala oyedwa lishonile mayikhona das wemngani wami lishonile
Madamana ke uFredi Gwala ushela mnandi ethi Tonile sijale ke senzeni ipofu sakubongela lo baba umkhwenyana omutsha ke ijako lokudume likhonale ekhaya ePlamtree liyasebenza likhonale Ludo Bango sengizama ukutranslate into zakho Ludo Bango uthi yena bese le ndlu labehlala khona koBulawayo into yenzakalayo ukuthi ke ngamfelwe uthi Chemba bona ukuthi zama ukuthi wayefuna laba abalungisayo abangalungisa ke endlini yakhe lapha ngokufile iChemba itranslation yakhona ngizama ngikiliza so kwakubuya ke ubudika ababili laba ke oyedwa waphuma ke enchiya imshakazi ke mina amfuna uwala ukuthi ngile problem kuba le high 60 drive ngoba ngikhanuka la nxa ngile ndoda ekhona ngangikhanuka ngoba ubaba besihlake ijaka lami despite that I was 24 yena 28 kodwa sasiqeda ke almost a week or 2 weeks singalalanga ngakho ke mina kimi yabe sengichisela so ubhudlo wayesebenza ke kambe indoda ke umuntu omdala ngabona kuma 40s ngacina ke ngiphuma kolanga khona phana ebathroom wayesethi ufuna ulungisa le giza ngaphuma ngase ngisithawula ngabo umuntu ambona ukuthi njani lubhuti ngambona ukuthi ukhamisile ngahlathi echwa wadlela lo muntu wenkosi uthe kunjalo ke ngase ngisondela kuye kwendanga ngisithi ngokona angangelula yini ingalo uthi angelwe ingalo iqiniso lihlethisa mina wanted to seduce a guy to the change uthe to FUCK wanted to seduce a guy to do it me so wandihlikihla ngalaleke ngathi hayi sofa liyandlimaza ngicela ungene ebedroom ungilungisela phana umntwana uthe ngimasaja amahlombe lani angezwa ke ukuthi into yakhe iyaphakama ngifuna ukutshela mina yimi ngamhlubula ibruku ngalwisela phansi ngabe ndlala laye ngezwe ukuthi ngikholiwe ikukholisa kwami ngangaprotectanga ngenzanga lutho kodwa umuntu lo ngahlathi ze one of angakuphindi futhi uthe qeda ulungisa lapho wathi watshela umngane wakhe yahlaba ingoma ebantwini bonke kwagcina sokufikile kwangokambi wasesivimbela sobabili wabiza umuntu lo engane uzolungisa okunye wasivimbela endlini sobabili wathatha ke ihloka wathi nyaliqhuma end up confessing waseshaya ubhudulwana ke emlimaza kodwa ubhudulwana wamanage ukuphuma ebaleka ikuthi ke indaba iphele njalo indodana wami emapholiseni bambopha wafa indiswa 6 months or 2000 waphuma sebhadeni wahlwa ngala ngasela ndoda chisa ngazozala abantwana labantwana abathathu awona umuntu omthembayo ihlobo zami siyabaxoxela istory sami yimi Ludo Bango lapha I'm out in the cold because abantu abamawala bangicebela ilaye ke isithutha lesiyana umuntu uyasisiza sesihamba siyatshela abantu bonke lokho kwenzela ngomnyaka 2000 so kathi sisena over 22 sengikhulile 22 years wadlula 2000 yo inyaka yagijima ngicela ke ungichale ke enye izingoma khethile ke khetha abafazi la kuyabakhathaza mhlaba lo madoda igender kaEva iyakhathaza imizwa lilodwa siyabe sicabanga ukuthi ke duchara matonto wakho umendo shalo matha
umendo njalo kundwane utsho njalo ke emathonto ke sitshale kuLudo Bango. Siyaphila Ludo Bango, siyabonga kakhulu. Yes, siyabonga kakhulu ke Ludo Bango. Thank you so much. Uthi wena ke ay madoda asazi kodwa lapho sublame ukuthi indoda yaxoxa amadoda axoxa amadoda zakutshela axoxa khona abanye lapha esilapha ehofisini na ubongani ukhonjwe onye umntwana la ubongani sibani bahambe ngesade balalana sebeyexoxela uclan ngakho konke okwenzakaleyo all details ukuthi ngesade kwenzeni umntwana wakho nemenjani lana ndabona ukuthi amadoda baxoxa so lawo wantwana bawuthemba ukuthi wena indodana ingatha kuwe asozivele kanjani itshele omunye umuntu yabona into khona. Right, as we speak, we know what Kudamahachi is here in Zimbabwe. But at the moment, nobody knows where he is. Because Super Sport told him, Mutabu Yabonani, but Gagabonani Lomfazwake. This is another update. Gagabonani, not Lomfazwake, the ex-wife Yake, Gagabonu Diego, but is right here locally in Zimbabwe. We're here. Our sources say that we're trying to track him down. But if only Gaibambi, the WhatsApp gatoli, but everywhere you go, wherever melabe kona, ando kona uchote kafigang. Hopefully we will get him before the end of the weekend. The weekend lesi awoyo, maybe zakwazo sesimtholile, we don't know. Engavuma mina laye we chat, we speak, sixoxe njengomfowethu ngangili naye. But I want to get it ukuthi uhamba njani ukuthi hey kathi kwahamba njani. A simple matter. Upela. Come on, Kuda, get in touch, March. Let's talk. While it's there here in Zimbabwe. Let's talk. Yeah. Kunjani ke wena ke ngibani? Okay, ungudalubuhle. Kunjani dalubuhle? Dalubuhle siyakubingelela. Dalubuhle Mlilo. Yeah, Dalubuhle Mlilo. Ngawo njani lapho khona? Siyabonga mfana ka fire. Umlilo ngofire phela. Yeah, udalubuhle uthi ke ngomnyaka ka 1985. Zekhaya khona le kithi. Phansi khona le Cholocho. Bengise Cholocho mina. Ngabona mfikile. Dizalane. Yeah? Yeah, I think ngifikile kuwe lapha ethi khona. Nganceda ngasebona wenza hle edumo uzwangini. Uthi wena ke bengifikile khona phana uqonda kwaMazibisa ungadlula kwaMazibisa nyaka ngizothi kwaMazibisa chisa yes ngoMazibisa impela ngifikile ngoMazibisa ngaze ngafika koDlamini ngaze ngafika endaweni eziningi khona ngale ke ezitholotsho ngabhoda emhlaba ngubo abhoda yonke indawo angibhodile itholotsho shem ibhode yazi yangifanela wena ke uthi kithi kukhonale phansi la ngithanda ukubonga umsebenzi wakho. Dalubuhle uthi inkomo lomnyaka 85 lapho kwabuya khona amasotsha afika egqoke izibomvu bengakwazi ukukhuluma isindebele baqalisa ukungena emzini bechisa emnyimizi becha abantu kule truck yami ngigwaqweni idobha abantu bafika ke khona phana ke ngikhaya kulo siswami wayekhona babethatha bemvalele endlini bamrepa bebanengi umngakhe wayese eSouth Africa engekho ubaba basebemchayile vele segcwele igazi bamfa emoteni bengisemncane chisa ngisemfitshane so kodwa ngangikhangele ngangilama 6-7 years kodwa ngambona ukwenzakalana usisi wayesithi bese ngikhathele ngixolela nini bathe beqeda lapho ke bamchiya ke sisi engani umuntu ofileyo mina manchanga empama ngasala kwabana bahamba beqhuko baba labanye abadala abeduzane babafaka khona phana emoteni abahamba lapho into njalo usisi wapapa mawavuka wabuya wahlala lami laphana ke ngibona ukuthi usisi kezwa kuhle wahlala ke isikhathi kwathiwa yigugula undi gugula undi le kuthe kunjalo ke usisi wasebuya ke uSipara wabuyayo nesikhathi sangikhona izinto ukwenzakala ekhaya la wabuya ngobusuku wafika wabona ke usisi uSipara wahlwa wachecha usisi ukuthi kasamfuni ukubaleka uSipara ecatsha
usisi wazozibophela ngomnyaka 1986 mhla ka-11 June. Usisi watholakala emfuleni ezibophele kwesinye isihlahla. Ngiyamkhumbula usisi wami usikhathazile, ngiyamkhumbula kwamagama sisikhatha lala ngokuthula lapho lele khona. Wena wangumamami because umamami wayefe kudala. Ubaba-ke wanyamalala up to today asikwazi chisa. Ngicela nje le ngoma ngikhumbule usisi wami because nguye engikhala ngomama wami. Nasi ingoma tukuchaleke lo sweet mama. Pamela. Ngoma ivela ke kuPamela Nkutha isithi sweet mama dala ubuhle mlilo awu siswakhe emthando omkhulisayo ngoba ke umama ke wakadala wafa ebelethwa so sisi wayeshe ngalo umama wakhe njalo ke ubaba bakhe la wanyamalala hayi into zakho zibuhlungu lezo ngazicabanga vele sithelela ke ulaka kakhulu into enzakalayo. Sandra Moyo yazi yabo sesaba uqinisa but uthi izinto yabafuna zikhulunywe but hey phinde uthi manje ube powerless no benze umuntu ukukhuluma. So if you think of those days, yes, we were very young, sisama minors, singabantu abancane kodwa kuningi vividly remember some of the things ezenzakalayo ezusubuhlungu yabo. Sandra Moyo njani jisa ke mina bengendele kuNdlovu ngicela ngiqabe ibizela ngoba uyaphila umnyaka lo ngumnyaka ka2012 sihlala ke lo Ndlovu silomntwana oyedwa ngizasengela abantwana abaningi. uNdlovu umuntu ohasalayo wenza umuntu ohasalayo sazi hasalayo edinga imali kwezindawo so ke wabhoda ephuma sekuBotswana London. Mina ke lami ulingeka ngaqomana nomuntu othiwa ke ngCharlie uChuma. uCharlie Chuma wayejala ukuthi ngabuya afika nyenya aphuma hambe wasosithi ke mhla September 27 ebuyile ke asikwazi kwini sasikudlile ke msakazi kumbe kuyini kodwa sicabanga ukuthi ubuthakathi wenzakalayo ngalala lo Charlie asiphaphamanga kwaze kwasa ilanga laphuma. Wabuya ke umfowabo kaNdlovu othiwa nguThemba wachaya isivalo wasithola sihlele seqa sethuka kwase wama9 wahlathisa kubamba Chuma ulalo umfazi womfowethu babemchaya ke lapha uCharlie wabizwa abantu phezulu yakhe bambuza ukuthi ke umama wenzani
ukuthi ngichaze ngaphelelwa bamelela uNdlovu babopha uCharlie bampophela esihlahleni lamba ngcina Ndlovu ke lo ucabanga ngethisa ebekhona apha eduze kuthiwa esenyama eNdlovu abebuya ofika khona phana wazama ukuthi ke yangigwaze bambamba abantu efuna ungigamula ngehlona ilanga lelo 27 September asoze ngafaka ukhohla ngo2012 lapho ke ngaxoxwa ke emendweni kodwa nyakwazi ukuthi umfowabo lo uthanda imithi uThemba nguye ke wasebenzisa ke imithi ukusibopha ukuthi singaphaphama kodwa nyakwazi la phela uNdlovu la wayithola lapha athola khona ngoba wayengasangikhangeli wayethe ngabuya nje kwesikhathi abuyele ngantithanga so mina nami ngakhathazwa imizwa ngatshontshela ngiyaxolisa ngoba manje sengisebenza emakitchen lapha eMzansi Afrika hey umuntu othiwa imizwa lekethi kuyini abantu kodwa ukwehluka icontroller amadoda hayi othi kuchayile ke ingoma sibone kuchayile iphila lapha ingoma ngizayithola yini I think ngizayithola ingoma yathi umnyakazi sebelela ayikho umnyakazi sebelela platform 1 platform 1 sithi makoti womnyakazi amayelele ngawa womnyakazi amayelele ethi hey ivuka into lezike zakho ngahlala amaviki namaviki buya wena ivuke lento ipatule izivuke mama ikela ke mbare ke evela ke kuThebe unjani uThebe uthi ke chisa kufika kwami lapha eSouth Africa ngisokolile mfowethu yebe ngihawula ke abantu besenza santando ngihlala emakhethenini nisizwa yonke into enzakalayo mina bengichike umfazi ekhaya ngisebenza nzima ngisokola ngithumela leyo mali athi ushota lokho ngimthumele leyo mali ngingayenzi lutho ngingajoli guess what ngithelo ke nihlezi ngizothi umfazi ubalekile ekhaya imali lengangimnika yona iyagada ngayo obiswa uMalayicha kathi uMalayicha lo vele ke bakhemuzana umntwana lo ngithese sizothi ukhona abotula nami kwelinye ke ijalada lapha eHillbrow lapha ngathi nsiyakhona bangibonisa ngambona ngempela ngathi ngiyambiza ngathi ngathreathena ngamanye amajita athi bazombulala ngaye ke njalo ngasuka ke mina ngahlalela ke eAlexandra yiko lokho engihlala lapha la elokho engihlala khona usisi lo ke okwamanje ke uyagula cheese abakwabo bandihlupa bathi bacela ngisize angisekho lapho mina sometimes izinto ungazisola uNkulunkulu uyabezidalile yimi ke uThebe lapha chisa ke umama lo ngangihlalela 8 years silomntwana eyedwa kodwa ubalekile wabe eSouth Africa
mina ngasanenjolo wamanje ngihlezi lapha umuntu ongumfazi ngiyamenyanya ngiyesaba la ngihlezi ngingedwa nje lapha ke Alexandra ngithi Alexandra umbe Alexander kodwa mbona kumele bengu Alexandra. Ngiyabonga kakhulu bakwethu, siyalibonga kakhulu ngokulalela ke kuhlelo ungisakhumbula mbongela uCline Machelela onguproducer njalo uphethe lemtshina yonke igama ngeza Jesus Banda. Uhlelo ngisakhumbula. Bye bye. Tiba